TV. Siyabonga ukuvakashela lapha e-studio esikhonipheke kangaka sizokwethula uNkulunkulu bokashembe kuleli lizwe lakithi e-Afrika. Ngiyabonga ke namhlanje ngihamba nobaba umfundisi, ubaba uNcece ongaphansi kwebandla lokuphumula kwabaKristu. Sawona mfundisi wenkosi. Ayibonge baba. Amen. Siyacela baba usibingelele uqhubeke usichazele ukuthi uzokwenzani lapha e-studio ubuhle bonyazi TV yilokho ngicela bese emva kwalokho usichazele ukuthi ushele wena umbone kanjani. Ngithanda nje ukubonga ithuba elikhulu kangaka, ithuba lelihle kangaka futhi ukuthi sibe nesikhathi sokuthi sisondele e-studio sikaNkulunkulu ubuhle bonyazi TV. Thuba ke leli ke elingqayizivele uNkulunkulu kusho ukuthi sikhumbulile noma ungikhumbulile ukuthi kuvele leli thuba leli. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho emuhle nje empilweni zethu. Ke njobe sikechaza nje ubaba ukuthi ke umfana kaNcece lo ebandleni lokuphumula kwabaKristu Apostolic Church in Zion. Okusho ukuthi ke ikhonza eZiyoni, kodwa ngiyindoda emthandayo uNkulunkulu ngendlela eyisimanga nemlalelayo uNkulunkulu nehloniphayo imithetho kaNkulunkulu. Ingakho ke ngila kulesi studio ngenxa yothando lokuthanda uNkulunkulu. Mfundisi wenkosi uzocela futhi usichazele ukuthi umbone kanjani ushembe ukuthi uNkulunkulu. Yini wayibona ushembe yenza phambi kobuso bakho ukuze uqinisekise ukuthi ushembe uNkulunkulu na? Ngiyawuthanda umbuzo wakho baba kakhulu. uNkulunkulu akubusise ngalo mbuzo. Ziningi izinto engayikhuluma ngoshembe kodwa bengikude mina naye siqu sakhe nje njengoba ngingachaza ukuthi ngisebandleni leZayoni, ngingachaza ukuthi ngisenkonzweni ethanda ukuqhela noshembe noma ekude noshembe. Ushembe ke uma ngimbona noma ukusondela kwami kuye ufika ngesibonakaliso kimi. Ushembe la ngiqale khona ukuhlangana nomoya kaShembe. uShembe ufika ngesibonakaliso kimina, kodwa mina angikaze ngiye uShembe. UShembe ke uma sefika ngebonakaliso ufika ngendlela eziningi, kodwa kunguye uShembe, kodwa vese izinto eziningi ezahlukene. Kenxa ngoba ngumuntu okhulekayo, umuntu omthanda uThixo noyikholwa lengikholelwayo eyintweni enjengezibonakaliso amaphupho, ngase ngiyilandela lento ukuthi yangihlupha kangaka lento ngoba mina ngilolu hlelo lwenkonzo, kodwa manje ngiloke ngihlushwa indaba kaShembe. Bese ngisho ukuthi ke uShembe ke la kwaqala khona ukuthi azembule noma asiveze kimi. Uma ngaphosisi ngingenza iphutha ngithi 2014 or 2015 lapho mengakuthi angisakhumbuli kahle ngithethelele, kwakunomcimbi owenziwe ekhaya noma ngathi engangwenzile ekhaya lami la ngihlala khona
eMpola lalikhona ibandla liseMpola eMartin Ridge eMpola eduze kwase eDazenhoek yakheleleke nje yonke le ndawo ePhayitown leli bandla leli ke lisunguleka ngendlela engaqondakali ngoba kuvela uThingo lenkosazana. Uma livela uThingo ngenze inkonzo noma ngenze umsebenzi ngikhansela izidalwa noma ngikhansela abangasekho kodwa ngokwenkonzo ngohlelo lethu kwethina Zayoni ngenza inkonzo ezibani. Uma senza lenkonzo ezibani ngiyenza vele uShemba ngaze ngibona ngaze ngiye kuShemba ngaze ngenze lutho lehlanganisela uShemba kodwa yena ngiyazi ukuthi uShemba ukhona umuntu okhona. Siyenze ke lenkonzo ke uma sezilayithiwe izibani esiguqile bese kuqhamuka amakhehla meqhamuka lamakhehla lawa aqhamuka lamakhehla njengesimo sabantu abamaNazaretha indlela kwakuyona babefaka iNazaretha emhlophe kwamakhehla amahle ngendlela esimanga elingana wonke kungekho ikhehla lilide endlule elinye noma elifishane kakhulu wonke elingana. Amengena lamakhehla lawa athi sukani lapho noma sukani emsamo ningaguqi lapha emzansi ngikhuluma ngomsamo wakithi kwaNcwece umsamo wakithi la ngisala khona bathi sukani lapho. Awu ngabe kwenzakalani ngempela emzini kaBaba obani labo baba laba abangena ngalolu hlobo lomngena bese bethi asisuke emsamo wakithi ngikhuluma indaba kaShembe uqala kwami ukubona uShembe siyasuka ngokuthuka nangokuhlonipha phela sisuke sithi sokwesini angena amakhehla bese vele aqele ngaphakathi endlini yangenhla noma endlini abadala bangene bagudle udo bathuli nje phela bathi ke nango Shembe njengoba singena noShembe bese ngena ubaba nje efaka umjimba wengwe efake nesibuko ufaka isibuko lo baba ufaka umjimba wengwe angene mengena lo baba angene bese emsame ajombi ikhamba nako konke okwakubekiwe emsame phela umsebenzi losaswena ame ngale bese ethi kubaba okuzalayo nakumina sobabili athi guqanda bese ngiguqile la bese ngicela kumina nobabili yasida lonto kakhulu ukuthi ibe ngabe kwenziwa kanjani. Ngikhuluma ngoShembe nje ngisakhuluma ngoShembe ukuthi ngambona kanjani. Mfundisi wenkosi siyabonga baba siyezwa lapha uthinta ukuthi uShembe umbone kanjani. uShembe uqala ufika kuwe ngesibonakaliso kodwa efika emzini wasephumuleni kwamaKristu ngaphandle nalezi inkonzo ezibani angenza inkonzo ezibani wavela lo baba lo egqoka umshiva bese ngifuna ukuthi ubaba lo sengibuza phela abantu bamaNazaretha lo baba lo sengimachazela lo baba lona uyisikhathi bathi bona uThingo lenkosazana bathi akuyena lo susebengivezela ifoto noma isithombe ngithi mina huyu ubobo huyu lo kade semsana bathi ke kumina uqala ngicele kumina wayesekusho ukuthi yini efanele sikwenze la njengoba siguqile sakwenza ke lokho kwavulele umsebenzi kakhulu wavulele umsebenzi lakhula ibandla bangena abantu phasi kwekhaya bekhulekiswa bephila abantu sekuvele uShembe uThingo lenkosazana la ngiqala khona ke ukubona indaba kaShembe kodwa ngisangize ngiyilandele angithathanga futhi lokho kwayinto engithathela phezulu angizange ngaqhubeka nje ngahamba. Yebo mfundisi ukuvela kaShembe evela ngesibonakaliso usho njalo uShembe uthi uNkulunkulu uyabahambela njengoba mina ngiyiNazaretha uthi uNkulunkulu uyabahambela abantu ekulaleni kwabo boyiphatha kahle indlu yakho ukuze uNkulunkulu angagcine ukuza kuwe ngephupho nangeyibonakaliso njengoba kunjalo ke kwakulona iphupho umhlaba wonke ufanele ukufunde lokho ukuthi uNkulunkulu uma esihlezi lapha emakhaya njengamaNazaretha njengoba sihlezi ngesiko lockdown
uShembe uthi asithandaze silinde ukuze azosivakashela ngezibonakaliso ukuthi konke sikucelayo sicele kuye ukuthi sizophila. Angizochitha isikhathi ke mfundisi uqinisile uma usho kanje abanye bazothi hayi inyongo wayebona inyongo lo ebona uShembe ngoba bengamthanda uShembe banjalo abantu emhlabeni ngithi lenze kwengichule encwadini lapho ukuze bakholwe bese ngithethe umfundisi aqhubeke nomsebenzi wakhe. Ifunde kanje nawe incwadi kaJobe 33 evesini lika 14 ngizoqala lapha ku13 umphikiselani na akabonakalisanga nakanye yini indaba zakhe na ngokuba uNkulunkulu uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu anganaki usho njalo umfundisi uthi akazange naka futhi akazange amlandele uShembe ephusheni esibonakalisweni sobusuku lapho umuntu ehlelwe ubuthongo elele embedeni noma ecansini lakhe okusho ukuthi umfundisi lapho kwangeyona inyongo impela uqinisile umuntu obona uThimo lenkosazane sonke simbonile uShembe kodwa kwangakabukhulu ukuthi nami ngize ngaphenduka ngifundisi wenkosi enkosini unyazo lwezulu ngimbonile uShembe uThimo lenkosazane kodwa kwakukhulu ukuthi silandele uShembe. Ngithi ke mfundisi ngalowo siyavumela siyabona nathi izinto siyacela nomhlaba wonke ulalele ukuthi abafundisi bethu bathini namhlanje siyaqhubeka nohlelo lwethu mfundisi wenkosi yebo ngicela usichazele ukuthi usumbonile kuShembe uthathe iliphi iqhatho usuthathile ukuthi ufinyelele usuhambe ibanga elingakanani noShembe utshela umhlaba uzwe. Akugcinanga ke lapho ke baba ngiyabona akugcinanga ke lapho ke okusho ukuthi ke emva kwaloko kwase kuvela umsebenzi ngenguthola lo msebenzi ngangabheka mina ukuthi kufika uNkulunkulu ezongibusisa ngalo msebenzi ngabuka ukuthi mina umcimbi kade ngiwenza okusho ukuthi uhambe kahle yebo uhambe kahle umcimbi ngoba umcimbi engwenzile ufike bani uNkulunkulu kodwa bangihlupha njalo bangavela pho okhokho bami noma okhulu bami noma mhlawumbe umndeni wabethi ongasekho kwavela uThimo lenkosazane emsamo wakithi kusho ukuthini lo kwangihlupha ngawuthola umsebenzi ngitheme ngifika ngoqala umsebenzi ke kuyaphoqa ukuthi ngihambe ngesitimela uma ngifika estimeleni ngizolinda la isitimela songena izitimela zantambama ngithola umsebenzi wokuba yiphoyisa ngisho ukuthi yiphi department engangikholwa angiyiphoyisa ngifika ubaba la uhleli ku-waiting room ulinde na isitimela ikhehle selidala akusona ke isibonakaliso lokusengenzeka manje mengihleli la siyaxoxa naye ubaba nabanye abafowethu-ke silindeke isitimela siyangasematofweni siyongena ntambama lo baba bese xoxa kuhle nje kwasezulwini akhuluma indaba kaNkulunkulu nje akhuluma indaba yokuthandaza sixoxa nobaba omdala kakhulu bese ethi kumina ngiyakubona wena nesiphiwo sokuthandaza noma nesiphiwo sokukhulekisa abantu ngithi mina yebo baba ngenza lo msebenzi kaNkulunkulu kuyathandaza ekhaya amanzi nje kuphela khulekisa abantu uqede baphile zenzeke izinto ngomkhuleko bese lo baba ungakusashintsha uyibambe kanjalo kodwa wena isiphetho sakho uyophetha kuyinazaretha. Mfundisi wenkosi ngiyathanda ukungena olimini lakho sixolele ne-studio nabalaleli bonke bomsakazi e-studio Sonyazi ubuhle bonyazi TV. Mayesho kanjalo wayengakudulisi umfundisi ngoba umthetho kaNkulunkulu usho kanjalo encwadini kaNumeri noma imibhalo 6 ngizofunda le ncwadi bese ngibuyela ngezansi ifundeka kanje. uJehova wakhuluma kuMose wathi khuluma kubantwana bakwaIsrayeli uthi uma umuntu wesilisa noma wesifazane zahlukanisa akafunge isifungo sokuNazaretha azimisele kuJehova
angagundi ikhanda lakhe angaphuci ikhanda lakhe insuku zonke zesifungo sokuzehlukanisa kwakhe angaphuci ikhanda lakhe kuze kuphelele insuku zokuzehlukanisa kwakhe kuJehova uyakubangcela yeke isihluku sikhulu ngakho ke wayengakudukisi lo muntu kwakumuntu kaNkulunkulu owayemazi uNkulunkulu ngaleyo ndlela ke nabalaleli nje siyathanda ukuthi njengoba lolu hlelo lonyazi TV lugijima umhlaba wonke mhlawumbe kuzobe kukhona nabanye abafisa ukulalela lolu hlelo abangakhulumi ulimi esikhulumayo manje befisa ukuzwa ukuthi besithini umuntu okhuluma isiGreek nokhuluma isiHebrew nokhuluma isiNgisi nokhuluma isiVenda nokhuluma njengoba sesinabantu basekomalawu la bakhuluma isiShona bafisa ukusizwa bazosibona lapha ku YouTube mhlawumbe abanye abaningi njengase South Africa kuthiwa sikhuluma isiNgisi ulimi olusihlanganyela sonke ukuthi njengabantu base-Afrika sikhulume la mangizobuyela kule ncwadi kaMbhalo 6 ekade siyifunda ethi uNkulunkulu wathi kuMose bonke abantwana bakwa-Israyeli uma umuntu ethatha isifungo sokuzahlukanisa sengena enkolweni akafunge isifungo sobuNazareth ngesingisi kuthiwa a Nazareth is one whose life is wholly dedicated to God ngoba umuntu uma ngabe efunga isifungo sokuthatha inkolo kuthiwa makathathe isifungo sobuNazareth ngiyathanda ukuthi ke sidlulele lapho ke siyacela umfundisi uSwenkosi ukuthi usichazele ukuthi emveni kokuba ke esimbonile uShembe usuthatha ixesha elingakanani kuba ufike enkosini yamaNazaretha unyazo lesoni. Okay, ngiyathanda nalapho xasuthi kaNkulunkulu kodwa benginesifiso sokuthi ngiveze naleya yalapha esitimeleni ngoba uShembe utholakala yonke indawo awuzomthola uShembe kuphela ethempelini kuphela noma uzomthola ebuhleni bamaNazaretha kuphela kodwa into eyisimanga uShembe utholakala yonke indawo ngoba uShembe ukwazi ukungena emzini wendoda indoda ivalile idedele nezitha yakhiya kodwa uShembe afika angene asebenze kulo muzi ngoba umoya ongcwele umthixo uShembe. Ngiyala esitimeleni uma sengenile esitimeleni baba ngiyakhona lapha ukufinyelela Shembe uma sengenile esitimeleni uma singena isitimela sima lo baba bese sukuma lo baba avela ngene ekhojini lamaNazaretha isamthintile indaba lo baba lo uthi wakhuluma kahle nami kodwa egcineni ngibamba ngifaka uphawu lokuthi ngizoba iNazaretha emqondweni wami futhi kwasithela nje ngangiyiqonda inkulumo yakhe ngase ngingene ekhojini ngathi nani ikhoji engasengelelo noba ngezwe ukuhlabelela ngoba ngumuntu okhonzayo okholwayo othanda uNkulunkulu ngingene ekhojini mengifika la ikhoji labaShembe amaNazaretha wodwa ayadumisa umedumisa lamaNazaretha akukhuluma lokukhuluma lokuyikhuluma lento kaNkulunkulu lokuyikhuluma indaba kaShembe ichaza ifaka naseBhayibhelini njengoba enza nje umfowethu inhlasuthi kaJehova eloku beyikhuluma indaba kaShembe indlela ekwenzeka ngayo babukeli lapha emakhaya noma amaNazaretha amahle noma abantu bonke emhlabeni eSouth Africa yonke kwafika into kimi phakathi esitimeleni ngimile eyathi manje sekuyisikhathi ukuthi nawe ishumayela manje bayakhumbula abaningi ekunyulayo etimeleni esuka ku-Catholic to Durban lezo itimela lezo zinamaNazaretha kusukela ekuseni lize loshoni la mengena ke ekhojini ke ngase ngiyizwe inkonzo igijima kimi ngase ngimuzwa uNkulunkulu engithinta ekhojini manje ngangaqonda ngenqokuthiwa nokungani ngangaqonda ukuthi kwenzakala ngathi nase ngiyicela mina inkonzo khona phakathi ekhojini ngathi lo Shembe ngikhuluma ngaye yini imfoni ngasidedeli thina abanye abantu esingawona amaNazaretha sikhulume ngoShembe ukuthi sizwa kanjani simbona kanjani uShembe ngaba wokuqala mina ekhojini lamaNazaretha oyisiyoni Catholic to Durban stage okwazi ukukhuluma ngoShembe ngemsebenzi kaShembe ukuthi uShembe kuba ngathi abantu abaningi
baza bathi abanye ngincelisa amawele bathi uShembe ngala umyoni ngala ngase ngithi mina ningamhlukanisi uShembe nithi uShembe noJesu uShembe na yonke lezi zinto ezikhulumekayo eminyango samakhola ngenxa yokuswelulazi uShembe ngabatshela amaNazaretha esitimeleni musani umchaza uShembe engathi inguzo umsebenzi ningamchaza uShembe ningamhlukanisa uShembe uShembe uyisiqu sikaNkulunkulu uyisiqu sikamuntu uphelele uShembe ungithixo uNkulunkulu manje benishumayele ezimeleni nishumayele ngazothi uShembe abantu abathile abamlongi uShembe noma kuthina avumelekile ukuthi siye kubani uShembe ngoba uShembe wani owamaNazaretha kuphela okuyiphutha elikhulu lelo ukuthi uShembe wamaNazaretha kuphela uShembe owabo bonke abantu abanjani abaphilayo emhlabeni ngoba yena uvelaphi uvele ezulwini ngoba uShembe uvele ezulwini ewumoya wengcwele ezokusebenza esiqini somuntu njenganami nawe uhlukanisa kanjani uShembe benoJesu iloko kwakungihlupha ke mengene ekhonjini kwangenza ngishisele mina no musana ukukhuluma indaba kaShembe kuphela uJesu yena ngoba uJesu akuhlukile indaba kaShembe noJesu into efana indlela afika ngayo uShembe emhlabeni indlela afika ngayo uKristu Jesu akuhlukile kodwa uNazaretha ukuqhubeka bokungcwele benkonzo evela ezulwini noKristu naye afike wayiqhuba wasala endleleni kwaqhubeka ubombela waqhubeka naloku kungcwele suthi kwaba yile kanjalo nje ngadi nasengitholeke ithuba ke lokuthi ngishumayele ngoShembe ngithi kwemingaphosisi wangu2018 ngishumayela ke ngoShembe kodwa ngamthatha uNazaretha ngingamboni futhi uShembe ngakaze ngiye ngoguqa ngimbone umuntu ekuthiwa nangu uShembe kodwa indlela esebenza ngayo baba kimini kwasevela lethuba lokuthi ke maseyisikhathi sokuthi ngiye kuyena ngiyombona ubuso nobuso babo okunye ke uzobuza baleli bohlelo ukuthi uShembe usho kanjani ukuthi uShembe uyafana noJesu uShembe wafika ngokufanayo noJesu Kristu umfundisi wenkosi uqinisile kufanele sibachazele abantu ukuthi uShembe umoya engcwele kanjani mhla uShembe ezofika emhlabeni wafika isiprofeto qaleni ke kuthiwa bekuneyintombi namhlanje ngabantu sebezodideka ngoba abasazazi intombi ke ikhona neyibona lapha ephini bamaNazaretha wafika uShembe emhlabeni ngesimo sikamoya efika ehlathini ngisho njalo into wafika ngezwi entombini yakwaHadeli okwakuthiwa uSithele lamantombazane ethezinkulu mayethezinkulu lamantombazane wasekufika mayehamba ethezinkulu kuthiwa lamantombazane ayesezwa unuka iphunga elimnandi emhlabeni elalibengangiboni kodwa belizwa uma belilandela ngomkhondo belilandela lezi ntombi kuthiwa uma belilandela leli phunga elimnandi baye bafika uma befika phakathi nendawo ehlathi kuthiwa bafica imbali enihle imbali eminingi emihle kuthiwa esegijima lamantombazane ehleka ejabule bayazi abantu abakabathiyeza mayifika kuthiwa esifika le ntombazane yakwaHadebe isithatha isiyikha lembali imikha lembali asegijima amanye amantombazane zami ukuyiphuca umfundisi uma ezama ukuyiphuca lembali isifikelwa into ethi lembali ayithatha ifake emlonyeni ngoba yayizwa iphunga elimnandi elalinuka lembali yayisifaka emlonyeni mifaka emlonyeni lembali igwinya kanti akusiyona imbali kuthiwa yezwa izwi elalikhuluma kuyo lethi ntombazane yakwaHadebe lokhu kudlayo akusiyona imbali kodwa umoya engcwele wena ziphathe kahle ngokuba okhalweni lwakho kuyohlala isikhozi sentupheko umuntu wasezulwini okuyothiwa uShembe okusho ukuthi ke ngangiqinisile bengithi ekhojini lamaNazaretha unyulayo uShembe angahlukaniswa noKristu Jesu mawubona uShembe umuyikholwa ngempela ukholwa okwangempela hayi lokuthi ukulandela nokusonda kwakhona ukulandela nokusonda nokukholwa lezo zinto zontathu azifani ukusonda yolulu hlelo lolo ukulandela
oluluhlelo bese kuzoba khona ukukholwa. Umuntu mekholwa ukakholwe ngezwi engazange abone. Ukholwe nje utshelwe ngezwi nje izwi liphume kodwa ungakaboni kodwa ukholwa lo. Mina ngase ngithi ke uShembe bethi ekhojini amaNazaretha uNthixo uNkulunkulu. Automatically ke okusho ukuthi ke akulo Shembe sikhuluma ngaye impilo yaJesu lo wayevele kade njani ekhona vele awukho umehluko. So ngangini ukuthi mina akangahlukaniswe kuShembe noJesu ngoba ukufika kwaShembe kuyafana nokufika kukaJesu Kristu ngoba uJesu Kristu naye kwafika ingilosi yakhuluma noMaria athi Maria bheka uzawufumela umusa uNkulunkulu uzawukhulela ingane iqhambe longane ukuthi uJesu yoba umsindisi wezizwe zonke yokhuleka uyoba enkulu emhlabeni. Kodwa uMaria mesifunda iBhayibheli wayisamiselwe kushuthi wayesenjengengoduze engakashadi ngokusemthethweni ukuthi angalala noyise kabani kwaJesu kwathi uzobe kuumoya oyingcwele bayibeka kanjalo eBhayibhelini. NoShembe bese sithola futhi naye uShembe ufika njengesimo sikabani sikaKristu. Ingakho ke ngithi mina ke uShembe singamchazi kuhle kwento engazuthi iyahlukaniseka noKristu. Ngangena kanjalo ke ekhojini neplatform yokuthi ngishumayele ngayithola kahle ngayihijack indaba kaShembe esitimeleni uNyulani beshumayela amaNazaretha bengingena ngisayona. Sabe mesisuka ke lapho indaba yaqhubeka. Yaloke iqhubekile ke loluthando lwakheleka kumina beshumayela ngachazelela ngoShembe ngayivula nami incwadi ngahlanganisa ngabona ukuthi le ndaba kaShembe inomkhuba phakathi kodwa ngangayithola ithuba lokuthi ngimbone uShembe. Kuthe ngo-2018 January 1 mengaphosisi 2018 January 1 kwafika uthando nje nomusa kumina ukuthi cha ake ngivakashe ngiye ngobona ebuhleli bamaNazaretha ngibe phakathi kwamaNazaretha ngobona ukuthi akhonza kanjani ngoba ngiyaluzwa loluthando lukaShembe futhi uShembe lokho esiveza kumina ngiyibonakaliso kuningi lapho okuzovela ngoShembe kumina ngiyibonakaliso ukuthi uShembe ubani. Mengifika belalelana mengifika ebuhleli bamaNazaretha kwakuuhambo bathi uhambo ke bona mina ngithi nje umgidi bekuhlangene nje abantu babebanje ukuthi umgidi bathi bona ke kwakuyinhlangano kuuhambo. Mfundisi wenkosi uthi umfundisi thina amaNazaretha sithi uhambo bangadideki abantu abalaleli bomsakazo lapha e-station soNyazi ubuhle boNyazi TV sithi uhambo sokungasukeli ohambeni nje oluya eGoli noma uhambo oluya eCape Town noma uhambo lokutravela nje khona izinto ezinjalo kodwa sokuhamba uhambo lukaNkulunkulu olubhaliwe lapha encwadini ngoba sokuhamba uthi umfundisi kwakuJanuary ebuhleli bamaNazaretha futhi kwakuumhlangano lo wePhasika sikubeka kanjalo thina amaNazaretha ukuthi kwakuumhlangano wePhasika. Ngizofunda ke lo ncwadi ukuze abantu balazi nePhasika ukuthi linini ukuze abantu bazi ukuthi umfundisi wayebizwe izwi likaNkulunkulu ngempela hayi ukuthi wayehambele nje ngoba uShembe umthanda. Abantu bayabasho njalo bathi hayi ngoba lo muntu wethu siyamthanda. Cha abantwana bakaNkulunkulu ingoba uShembe sifundisa umthetho kaNkulunkulu. Ngizothatha nje lapha encwadini kaLevi 23 ngizofunda nje amavesi ambalwa bese ngibuyisela kumfundisi. uLevi 23 ufundeka kanje. Jehova wakhuluma kuMose wathi isho abantwana bakwaIsrayeli uthi kubo nansi inkosi emiswa uJehova enekwememezela ngekhathi zayo ibe inkosi eyingcwele emisweyo. Umsebenzi nowusebenza izinsuku ezisithupha kepha usuku lesikhombisa luyisabatha lokuphumula lukaJehova lumhlangano oyingcwele ningasebenzi umsebenzi ngawo kuyisabatha likaJehova ezindlini zonke zenu. Ngiyaqhubeka ke lapha kuverse 4 ithi ke nansi inkosi emisiweyo kaJehova umhlangano oyingcwele enekwememezela ngekhathi zayo
ezimisiweyo ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kuSihlwa kuyiphasika likaJehova. Ingakho ke umfundisi wayehleli ezohamba uhambo olungcwele njengokusho kwencwadi kaNkulunkulu uthi iphasika likaJehova eya emhlanganweni noma uhambeni olungcwele. Ngiyathanda ukuthi ngibuyisele kumfundisi aqhubeka asichazele ngokuthi kwafike kwenzakalani nje mayefike ehleli bakaNazaretha. Uma ke sengifika ke lapha abantu abaningi kangaka ya ngenhlanhla futhi kaNkulunkulu ngamukelela nje kwakuhle nomoya wakhona ngawuzwa ukuthi umoya ungafani nomoya angahlangabezana nayo nothando nje lwabantu kwangaba khona ukuthi ngicwasele ngoba phela ngangigqokele ingubo engiyigqokile njengoba ngisayigqokile namanje ngisayisayoni ngisahola ibandla lokuphula kwamaKristu. Angiphethwe ukuthi mhlambe ngaphansi kwababani archbishop ubani mhlambe kana cha lento nje uNkulunkulu wavele wayinika nje mina wathi ngiphathe umsebenzi wakhe. So bese ngifika ke lapha kwahlukile kakhulu engakubona futhi ngazi ukuthi angakaze ngibone nangaphambili. Ngakubona lokubuhle ngathi awu amaNazaretha uma sephelele ngempela sewonke kanje kuba yinto enhle kanjena kwamhlophe emhlabeni kwakuhle ngendlela esimanga ubungcwele kodwa ngibuzwa nangaleso sikhathi ngibuza ubungcwele bukaThixo ukuthi uThixo ukhona la sinaye la ngiyayizwa le ukhona uThixo la sinaye la kodwa ngizoke ngizwe leli phasika ngoba amaphasika awafani nabo lokusafale sambe sikulungise sangamakholwa sangabazalwane sike sihlanganeni nje ke kulungiswa indaba yephasika ukuthi yiliphi iphasika amabe maningi amaphasika ngoba uNkulunkulu munye umoya munye ubhabhadiso lunye kodwa manje ke kuyofanele ukuthi ilungiseke ngoba isizwe noma amakholwa noma abantwana esizobazala bazokhulela mhlawumbe emthethweni ongewona ngenxa yokuswela ulwazi noma ngenxa yokubonakala kwezinto emuva emandulo ngoba nababa na inkolo le ihamba kulomthelela omubi esizweni sisonke ngoba izinkolo uma seyihlukana seyishayana kodwa uNkulunkulu yena ebe munye kodwa izinkolo ziyashayana amaphasi kodwa into engafika ngayibuka lapha ngafika ngabuka ubungcwele nje bukaThixo kuphelele nje kubonke egameni nonyazi lwezulu noma sekuhanjwa loluhambo lolu ngabona into engaze ngibone nje emhlabeni lo ngabakhona emhlabeni ngayibuka lokubuhle bukaNkulunkulu kodwa kwangithusa kakhulu engakubona ngoba ngindoda ezambulo uNkulunkulu bengimbona angazi noma mhlawumbe ingoba mina angimboni njengabanye abantu mina ngimbona ngihamba indlela mesihamba lapho hambeni kunobaba engihamba naye la eduze kwami ekuthiwa ubaba uMadlukovu esahlangana naye etimeleni wangikhonza nje sazwana ngomoya sasondelana kakhulu uma sifika lapha sesihamba lolu hambo unyazi lwezulu ngiqala ukulibona kodwa ngilibonela kude phela ngiqala ke ukulibona ngithi mina Madlukovu angazi noma ingine imina yini noma kwenzakalani kanti lo baba lo uhamba lapha kwethu uyabuya ngizweni kanti athi Madlukovu hayi ungabusayikhuluma leyo ibambe kanjalo uNkulunkulu lesaba naye ngoba indlela okwenzeka ngayo besiphuma unyazi lwezinto ezisimanga wavele nje lobe ngathi liyashibilika njengomuntu wabona ibhalwe ukuthi liyaqala manje liyaphakama o mhlambe liyalenda lizohlala wavele washubeka wathi ngathuka kakhulu ngendlela esimanga ngathi mina ngabe intombi lenza ngisengibuza lo baba wathi hayi into zale ekhaya kusanalo uThixo lo esamba nayo salihamba bafowethu uhambo baba salihamba uhambo kuhlatshelele bakukuhle kumnandi sasofika entabeni ethiwa iKenani safike sathi cababa ngathi mina amakhola amesihlabele sina sithi siyolibona iKenani siyolibona ubengathi iKenani into yasezulwini
into eyayisethembiso esasithembiswa abantwana bakaIsrael ukuthi bayofika eKhenani lapho ufike badle khona uju nobisi. Kanti into ekhona ngempela mesifike eKhenani ngafike nakhona ngathuka ngabona ubuhle ebentaba ngabuza umoya ongakaze nguzwe nangaphambilini. Umfundisi ke uthi wahamba isimangaliso wabona isimangaliso imfihlakalo kaNkulunkulu uthi mayechaza babukeli nomhlaba wonke uthi ephuma epheni bamaNazaretha wathi uma ebuza komunye ubaba mangaphosisi uthi ungene Madlokovu uthi wayesebuza ukuthi hawu kanti lo baba wabonakala engathi ngalibeki inyawo phansi uhambe emoyeni isikhathi sini uthi kuMandlovu wayesethi hayi mayibuze imfihlakalo yona ekhaya lo muntu esihamba naye kuyena umuntu uNkulunkulu uthi ke wabona ngaleso sikhathi ke uhamba uthi unyaka wa2018 uthi kwakunyaka ka2018 lo ukuhambo kwakhe ke ubaba uNcece wayehambi uhambo olwalumdukisa wayehamba uhambo lwakubo nezidalo zakubo olukhona naseBhayibhelini masifunda lapha incwadi kaNomere abanye bathi uBhalo 10:33 basuka baya entabeni kaJehova bahamba ibanga leyinsuku ezintathu umphongolo wesivumelwano kaJehova wahamba phambi kwabo ibanga leyinsuku ezintathu. Njengoba kuyifunda nje baba incwadi ubuyekeza mina into engayibona njengoba uyifunda ngiyabuya ukuthi lento efunda lapho eBhayibhelini ingcwele kaNkulunkulu ikhona la emhlabeni ngayibona umphongolo besizwa sifundiswa emabandleni sifunda iBhayibheli sizwe ngomphongolo wawuthwala umphongolo kwakuze kube nanegaba ukuthi nomphongolo uphathwa abantu abanjani nomphongolo ufanele mesulandela sishiya distance engakanani sifunda iBhayibheli into engathi umlando eyayenzeka ngaleso sikhathi sasemandulo ngathola ukuthi iyenzeka lento ngempela ikhona kawubona umphongolo bewuthwele abapristi bakaNkulunkulu behamba nomphongolo engambona uShembe kodwa nginaloko kodwa ungagcwali kahle uma kuthiwa uShembe nguye loya uNkulunkulu ngilangazelela nokuthi ngathi ngafika eduze kwakhe kodwa uShembe wento esimanga wakwazi ukuthi asondele kumina mina ngangifisa ukuthi ngiye ngiyoprova lokuthi uNkulunkulu kodwa yena wangisheshisela wayiveza kumina ngingakafiki kuye ukuthi ungibani thembe sesifika ke kuliyataba esinye istop engisikhumbulayo nje la kuthiwa khona iseHomies khona indawo efike sikuphunyulwe yona ekuthiwa iseHomies nalapho futhi ngingenalutho bathandekayo ngingenalutho anginatende la angiphethe ngubo ngiyahamba bangichazelanga nalaba ukuthi uhamba into enjani ngiyahamba nje angiphethe lutho kwaphoqa ukuthi ke suyisikhathi kuyalala manje ngayisonga ngaleyo ndwanga ngangiphethe ngayisonga ngalala la phansi ngilangazelele ukuthi kuse ngiphinde ngibone lo muntu ebathi uNkulunkulu bengilele khona lapho umisi ebutshaleni edindini uyafika unyazi kimi lithi yabona manje njengoba uhamba loluhambo angeke usalihamba manje ngezinyawo usuzolihamba ngemoto awu iphuphe njani ngeke sahamba ngenyawo uzohamba ngemoto kwabe kubuyasa sesivuka sesiqhubeka nohambo size siyofika ke eKhenani nangempela leyo moto leyo yafika ngoDisemba ngayiphiwa umzalwane engimphethe bandleni ngaphiwa lo moto waze wayikhomba le ngathi mina lemhlophe wathi lemhlophe yafika leyo moto le abaningi bayibona ngase ngifake nangetikha ngafaka ngehlobo ngetikha zonyazi kodwa ngenxa ngoba sisemhlabeni siphile emhlabeni kuye kube khona izinto ezivukayo kubantu uNkulunkulu mebusisa umuntu kuye kube khona izinto ezivukayo kubantu kunyakaza izinto kubantu kushuthi umona kwaba khona nje isiphithipithana kwabangazothi iphindele emuva kodwa ngiyayisipho ngangiyayithenganga ngangiyiphiwe
ngambona lapho futhi ukuthi hayi ngempela mebethi uShembe uNkulunkulu ngempela uShembe uThixo uNkulunkulu ngoba mina angimshumayezwanga angizange ngifike mina ngihlangana nabantu bangishumayeze noma bangifake inkolo yaShembe kodwa uShembe ngimbone nje ngqo kumina empilweni yami nakithi endlini yakwethu ngambona uShembe ngena esebenza kuze kube imanje uShembe usaziveza namanje kumina baba. Mfundisi siyabonga amazwi amnandi kangako siphakela wona. Uma ethike uhambile uhambo kuze kube namhlanje namanje. Akakhulumi iphutha ngoba imvamisa abafundisi sikhulume ngama-past noma sikhulume ngezinto ezenzeka kwa-Israyeli kodwa singayibonanga. Namhlanje uthi umfundisi ukhuluma ngento eyenzeka kuye kuze kube namhlanje. Ngiyathanda ukuthi balaleli bonke e-studio sobuhle bonyazi TV sikuthathe lokho sikubuyisele esikhathini samanje present tense hayi past tense ngoba sikhuluma ngento manje eyenzeka manje nalo uNkulunkulu esikhuluma ngaye sikhuluma ngayo ngoNkulunkulu esimbona manje ukuthi asikhulumi ngendaba endala so sicela ukuthatha abalaleli encwadini kaMshumayeli wokuqala 1 verse lika 9 fundeka kanje okwake kwaba khona yikho kuyophinde kube khona nokwake kwenziwa kuyakwenziwa futhi ukhona into ungathiwa ngayo yintsha lokhu okwenziwayo ikhona okwakwenziwe emandulo akukho okusha phansi komthunzi welanga okuthi njengoba ukhulunywa kanjena kunyanga into yakenzeka kwaIsrael eseyenzeka lapha ezweni lakithi siyabonga ke mfundisi wenkosi asiqhubeke sichazele ukuthi sihambe ibanga elingakanani sukuba nenhlahla yini wafika kulo unyazo lezulu na uNkulunkulu emuhle ke evama nje umusa 2018 ke ngihamba ngiphothuleke ngibuye ngengixoxeke kuningi ngoba indaba yami iningi kakhulu ngoShembe izinto ezenzakalile lengiyibonile ngonyazi noThingo mina ngazi uThingo nonyazi bese usudlula lonyaka ka 2018 luphinde futhi phela kanjalo ngoba phela into eyenzeka imihla iminyaka yonke indaba yohambo lolu oliya entabeni ngoba abantu bakaNkulunkulu entabeni engcwele eKenani iphinde ngihluphe le ezibonakaliso iphinde ngihluphe le lokungivula kwaShembe ezivula ngicishe mhlawumbe esontweni mhlawumbe uShembe ufika kabili noma kathathu hayi futhi ukuthi afike nje abe uShembe athule afika ukukhuluma izinto eziyimangaliso ngizibone futhi ekhambeni kwesikhathi yize ngaba nanenkinga yokungalali isikhathi eside ngingalali lento ukuthoma ungesabibikho ngikhuluma noShembe kuze unyazi lwezulu lolo liphiwa ngabantu lele lingafunwa ngabantu kodwa uNkulunkulu emuhle wangikhumbula ukuthi ngimbone uShembe ukuthi cha singakwenza konke bafethu sibe emabandleni sibe nezinkonzweni kodwa yena ungithixo kodwa angisho ngenkani ngoba uShembe usebenza ngendlela uyayikhethela abantu bakhe azozambula kubona shuthi uShembe mina ngasho ukuthi wabona inhliziyo yami mefika mina wabona inhliziyo yami ukuthi ithambile angikho kukhuni ekutheni ngingaphilisa uNkulunkulu esefika kimina kodwa ngibe ngithi mina ngilikhona futhi nami ngiyamthandaza uThixo so ke uma sengithola ithuba uNkulunkulu sefanele manje ngekuyena ubuso nobuso kwaphinda futhi kwa2020 ngicabanga ukuthi kuwona ke lo nyaka 2020 wona futhi uJanuary ngakhuphuka futhi shuthi ukuhamba sengilihambe iminyaka emithathu ngakhuphuka ngiyakhona futhi kodwa eKenani kodwa la yaqala khona ke 2020 umhla ka 25
December la ngaqala khona ukubona unyazi baba lwezulu sengilibona manje ngamehlo. Ibonakaliso ayisekho manje sengiyakena manje ngiyombona ubuso nobuso. Igama lithi ke uNkulunkulu akabona. uNkulunkulu akulula ukuthi ungambona. uNkulunkulu usezulwini kunike esikutshela ngoThixo isikhulela sazi kanjalo kodwa uShembe ufike kumina wathi uma ufuna ukubona uNkulunkulu woza ngomhla ka-25 December uzofika umbone uThixo kodwa ngive ngabona unyazi hleli esihlabeni umhla ka-25 December kuwona unyaka lesifuma kuwona. Ngabe lokho kusho umfundisi akukho eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu uyabonakala ngamehlo. Nami ngikule ngazi kanjalo ukuthi uNkulunkulu akabonwa ngamehlo. Ngiyacela ke ukuthi balaleli abahle kumsakazi lapha estudio sonyazi besingene futhi eBhayibhelini encwadini kaNomeri abanye bathi uMibhalo 14:14 fundeka kanje. Bayokutshela abakhile kuleli lizwe njengoba umfundisi engwaleli lizwe. Sebezwile ukuba wena Jehova uphakathi kwalaba bantu ababona wena Jehova ubuso ngobuso. Awusabonga umfundisi wabona uNkulunkulu. Aweke ngidedele ithuba ukuqhubeka nomfundisi. Uma sengifika ke ebuhleni babaNazaretha ngifike ebuhleni ke manje babaNazaretha ngihamba ngedwa. Noma ngihamba ke nabafethu ke abayinhlalisuthi ke bengiphelezela bengicathulisa phela ngoba angazi lutho ngendaba kaShembe ngane bengifika khona fanele ngenzeni kube njani. Ayike ngiphumele la ekhaya ke ngadelo Jerry lapho namasalata ngithi meku-25 December kuyaphepha kwethiwe zonke impitsholo lezi ba-celebrate abantu bathi ba-celebrate uChristmas Day baphambanise futhi nakhona bathi usuku lokuzalwa kukaJesu. Mfundisi uthini ukukhuluma ngokuthi bayaphambanisa abantu uma bethi usuku lokuzalwa kukaJesu? Ngempela abantwana benkosi ake siyilungisele lento ethi into umfundisi ngiyaqoza umfundisi. Amen. Anoyibheka abantu balaleli nani estudio nibatshela abantu ngokuzalwa kukaJesu ukuthi uJesu wazalwa nini. Lolu suku okuthiwa umhla kaDisemba 25 December akulona usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu. Usuku lokuboshwa kweziboshwa ezaziboshiwe kwaJuda kuthiwa zaziboshwe iminyaka ake sifunde eBhayibhelini. Yebo. Incwadi kaJeremiya. Incwadi kaJeremiya 30 Jeremiya incwadi ake siyibheke balaleli bohlelo ukuthi kuthiwani mangabe kukhulunywa ngendaba kaDisember 25. Ngiyathanda ukuthi ngasali le ndaba ngoba umhlaba ukuze siubuyise wonke ubuyele kuNkulunkulu kufanele abantu sibatshele ukuthi uDisember 25 ulotshwe ukuthini ngawo kwakwenzakalani ngoDisemba uthathwa 25 mfundisi kwakuzalwa uJesu Kristu ngoba samaKristu sikucelebrate lokuthi usuku lolo ekufanele sithi sibungaza ukuzalwa kukaKristu. Sakuthi umfundisi wayeka wadela amasaladi wadela zonke adela okuhle ngafaka ingubo kaNkulunkulu ngahamba ngifuna lomusa ngoba inhluphi indaba kaShembe ngifuna ngathi cha baningi uChristmas ngibandla ake ngihambe kuChristmas ngiye ngihleli ngibona ukuthi uyena amasaladi ngeke amasaladi ngibona ukuthi angeke ngihlangane naloNkulunkulu engilonjengiswa yena ebusuku kuthiwa ukhona emhlabeni uThixo. Incwadi ke nansi ke balaleli bohlelo nabaphathiswa bonke bezwi kaNkulunkulu. Incwadi kaJeremiya 52 verse 31 ifundeka kanje. Kwathi ngomnyaka wama-37 wokuthunjwa kaJehonakhimu inkosi yakwaJuda. Umuntu ke bayethunjwa usuke eboshiwe noma ngesingisi bathi abasentshonalanga ukidnappiwe eboshiwe ethathiwe wayoboshwa welikude izwe. For instance noma isibonelo kwathunjwa amadoda lapha kuleli zwe lakithi obaba uMandela obaba Gavin Mbeki obaba Thabo Mbeki obaba uJacob Zuma nobaba uChris beboshwe lapha eRobben Island. Umuntu ke mayethunjiwe
suke ngazali uJesu suke kubewoshiwe ngenxa yokulweliswa nakubo iyaqhubeka ke lencwadi kaJeremiya 52 amashumi ayisihlanu nambili evesini lika 31 ithi uma iqhubeka lapha ya evesini lika 32 lika 31 lika 31 ithi ngenyanga yeshumi nambili ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu lenyanga 25 December uEdvarmadiki inkosi yaseBhabhilona ngomnyaka oqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehoyakhini inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni futhi wayekade eboshiwe lo muntu etilongweni kuthiwa wakhuluma kahle ke kuye wabeka isihlalo sakhe ngasenhla kwezihlalo zamakhosi ayinawo eBhabhilona guqula izingubo zakhe zasetilongweni ekhishwa ingubo zokuthi kade eboshiwe etilongweni esegqokiswa phela umuntu uma kade eboshiwe uyethi uma efika emakhaya akhishwe ingubo zasejele akuthina nje singama-Afrika noma singamazulu uyagezwa umuntu ngaphambi kokuthi angeniswe egcekeni ngoba usuke kade sesinyameni eboshiwe endaweni nalabo laba kuthiwa babekade beboshiwe ngoDisemba iminyaka ewu-37 bekezejele kuthiwe ngonyaka kaDisemba 25 kuthiwa ke le ndoda uJehoyakhini yayisikhishwa etilongweni ngomhla kaDisemba 25 kuthiwa kwasedliwa kahle-ke uma uqhubeka nayo le ncwadi kwadliwa kahle ubungaza uthokozwa phela ukuphuma kwakho noma kwakhe ejeje kwaba yindili nje elikhulu ngendlela eyisimanga yaqala lapho-ke kwaselebhrethwa-ke leyo date leyo ukuthi ingena kanjani u-25 December kodwa asidlulele lapho uma sengifika-ke lapha ekuhleni bamaNazaretha ngifika nje ukuthi kuhle nje kushaya umoya-ke akhokonzo akho lutho nje uthulekile-ke hayi singene ngaphakathi livule igate elincane hayi siye kubaba siyosicelela noma ngiye kubaba ngiyosicelela kodwa inhloso yami akukona ukucela kakhulu ukufisa ukulangazelela ukubona yena ngeke ngiphile iminyaka emithathu nginesibonakaliso somuntu oyedwa ekhuluma nami izinto zenzeka nginesibonakaliso somuntu oyedwa esho into iqede futhi yenzeka kuzofanele ngimbone mebethu ukhona usenanda kuzofanele ngiye ngiyombona ukuze ngiphumule mina ngoba ngisenkingeni hayi ngangempela uNkulunkulu emuhle ngokuJehova uyakwazi ukwenza izinto zakhe kwaba kuhle ngempela ngoba wasiphumela uNkulunkulu othobekile uNkulunkulu onomoya wokuphila uNkulunkulu onothando lweqiniso uNkulunkulu ongakhethi bala lamuntu uNkulunkulu ongabheki ngubo ongabheki ubude ongabheki ibukhulu uNkulunkulu wamukela nentothovu yani into engelutho ngafika kuyena mina ngangithi ngiyamuntu omkhulu shebe indoda mhlawumbe ende mhlawumbe lesihahamba lesisisu mhlawumbe nelunda mhlawumbe ezofika manje ngiyakhuluma naye ingichizele imbuke phansi phezulu kodwa ngafike ngamukele ngendlela eyisimanga kwaba ngathi uthi kade wangibona yena ngasikade abona mina ngisathuka ukubona lo muntu engibone ibonakalisweni engamazi futhi ngiyisayoni mina yena eNazaretha ibe kade bekwenze njani bese ngifika ngiyithula ngizithula ngiyibeka indaba yami ngathola isibusiso angizange kube kuningi kwathiwa nje inkosi ibusise awu akuzosho lutho ayikho into engitholayo ngithandazelo ngithintwa awu kwaba kanjalo thebe siphuma lapho-ke kwaba kuhle kwaphuma ney'thebe ngenhlanhla-ke safika kujatshulwa kwaphuma ney'thebe sadla inyama kwakuhle kwamnandi kodwa umoya engafike ngawuzwa lapha namanje ngisaphila balaleli noma ababukeli angikaze ngiwuzwe umoya onje umoya wokuphila ngingasasho ukuthi mhlawumbe like ukulalela umoya njenge-sea breeze like ukuthi qhamuka obanda kodwa umoya engawuzwa kumina ngawuzwa umoya wokuphila ngazizwa ukuthi le ndawo engikuyona ingcwele ayifani indawo engihamba kuzona noma engihamba kuzona ihluke kakhulu ongangokuba seqediwe konke ngangingasathanda ukuphinda ngibuyele emuva ngikhaya
amadoda engangamanayo akubona lokathi awusathandi yini ukuhamba ngathi ukube kuyangihamba ngihlala izinsuku ezintathu la ngingaphindeli emuva ngendlela engizwa ngayo umoya wami ngiyandawo yila ngabona khona ukuthi uThixo lo ekade ngibhekene naye uNkulunkulu uqobo unyazi lezulu angabazi angiyangisi le ndaba angenzeli udumo angikhathalele ukuthenjwa futhi akunandaba namuntu kodwa nje iqiniso ilona lokusikhulula ingobani na abantu bekhuluma ngakho bambona uShembe ukuthi uba inhliziyo zabantu zilikhulu kodwa bebebiza uNkulunkulu bemkhuleka bemthanda lithi iBhayibheli ungamthanda kanjani uNkulunkulu uhluleke kodwa uthanda umfowenu oseduze kwakho noma ukuhluleka ukuthanda umzalwane wakho ungamthanda kanjani yabona lento kanje uma unyazi bethi abantu lungithixo lunguNkulunkulu bantu bonke bamemeza bathi ingcwele uThixo lo uNkulunkulu ake kulandeleke manje ukuthi uNkulunkulu ngobani yindaba bathi uNkulunkulu uShembe ngoba ukwazi ukuhambela ngisho umuntu ongalona iNazaretha afika umphilise uNkulunkulu lo ngemsebenzi yakhe kodwa uShembe yena kasho ukuthi mina nguNkulunkulu ithini sithi uNkulunkulu ngenxa yemsebenzi ayenzayo eyisimangaliso emhlabeni engeyenziwe umuntu uShembe akamthandazeli umuntu kodwa mina ngibona usukuma ishosha eThapelkop mengaphosisi baba mongibuza ngithi uMashi bekuvala umhlangano kwaMashi mhla ka27 yes eThapelkop lapha eMangangeni ofudu ngangikhona enze lapha kwami lento ngayibuza ukuthi thina abathandaza ngoba nginaso siphiwo sokuthandaza simkhulekele umuntu simthindela ngezandla senze izinto eziningi usile nedimoni kodwa uShembe uphiliswa ukuba kunye naye la ekhona uphile wasuka umuntu wahamba ngezinyawo iwheelchair yamlandela ngemuva igama lakhe kwagcina uthulane mengizo ngangikhona ngingabukeli ngangikhona ngalelo langa ngifakazela into kukaShembe sengimbonile ke uShembe ke ngase ngimtshela ubaba ukuthi baba nginebandla nginenkonzo noma kunamazalwane engibaphathele isibalo bayangilandela ngathi bengicela baba ukuthi kube kuhle konke nje ukukhulu umsebenzi igama kodwa lavela ezulwini ukuthi uma mina nginebandla ngihamba kodwa ngedwa lingekho ibandla phone libandla engilicelelayo liphi pho sekucelakala ukuthi akubonakala ibandla ngabuya ngitheme ngabuya ngaqoqa abazalwane ibandla mhla ka2 February ngiyabonga baba ngaqoqa abazalwane iveli enkonzweni ngiyabakhonzisa ngiyabatshela futhi ngonyazi wayizinto enjalo ngiyabatshela enkonzweni la ukuthi enkonzweni enkonza ikona ukuthi unyazi lubani asenze njani indaba onyazi akekho ke ngenhlanhla kaNkulunkulu owaphikisa nowaphumela eceleni ngihlale phezulu kwendaba bavuma ngakhipha amateksi angabalwa sakhipha amateksi elandelana inyoka emhlophe elandelana amakhwantami evale ngesayoni eminyango kwama-overload ngisaba namaphoyisa ukuthi ngizohlala namaphoyisa kube inkinga ngendlela kwakuyiyona baphuma abantu ngabacela ukuthi ngoba siyaNkulunkulu singafiki silengise izandla moya kaNkulunkulu awuyiNkulunkulu ulengisa izandla moya ucela ngaphandle ngempela umuntu ungenalutho ngempela ungenalutho kodwa uNkulunkulu kuyanikela uNkulunkulu kukhona izinto efanele siveze ngazo uNkulunkulu ukuthi siyamthanda siyamvuma ubonga uThixo ngacela ukuthi abenze umbono benza umbono kwaphathwa mpuphu flower kwaphathwa zonke izinto baphatha abazalwane saphuma ngengubo emhlophe ijoyini yebandla hayi le ngiyifakile lesi sisebenzisa ngamasoda saphuma ngalesi sisebenzisa ngeenkonzo ezinkulu saphuma ngoba saNkulunkulu kuyivela kumina lo ngathi ngeke siya kuShembe sigqoke kanje asimhlobeleni uShembe sivunuleni siphelele asibone ubaba ukuthi siyamthanda bengayibona abazalwane engibahola ibona yimina kodwa bengikhuluma nabo bengizwa aphuma amateksi baphuma bonke abantu endaweni eTonuti namaphethelo baphuma abantu bezobuka
amatheksi amangaka kaze kiwaphi qobe ngaka amatekisi kwahanjwa kwasofika ebuhleni baba Nazaretha samukele ngendlela esimanga sebuya nebandla ke mina ngiqale ngo2018 ngahamba ngedwa 2019 ngayikhuphuka futhi intaba ngabamba nesabatha eKenani ngabona khona isilo samabandla impilweni yami ongangaze ngisibone isilo samabandla ila ngafika khona ngabona nesilo samabandla uBenjamin Phuma esiqwini ngithebe ngibuya 2020 ngabuya ngo25 ngayobona ubaba uNkulunkulu mengibuye lapho ngomhla ka2 kanti mina ngomhla 25 December ngomhla ka2 February kwakuyisonto Sunday ngathi akhothwa ayikho inkonzo la ekhaya ithi thina sikhonza Sunday asabathi ngathi asikhonzi namhlanje siyokhonza ekephi ebuhleni baba Nazaretha ngahamba nalo lonke ibandla abanye babesalile sibaningi kakhulu abanye babesalile sahamba sayakubaba safike sazendlala waphuma ubaba kwenzeka nimangaliso khona futhi khona lapho ebuhleni baba Nazaretha kwenzeka imangaliso khona sikhona lapho yaba yinhle inkonzo sayiphatha inkonzo siZayoni mina ngabona ukuthi uma kunikelwa kubaba kuyahlabelela amaNazaretha baba bengalenzi iphutha amen kuyahlabelela amaNazaretha uma ikonikelwa kubaba kube ngesinazari kodwa ubaba ushembe ngoba uNkulunkulu uThixo ophilayo emhlabeni ophakathi kwethu yebo ukukhulu kuyivuma le nami njengoba ngidlulisa lento ngiyase ngiyisitha kwabanye mhlawumbe ukuthi ngiveza iqiniso elimini limsuku ukuthi uNkulunkulu ngoba inkonzo yaphathwa yithina phakathi emagcikeni asebuhleni baba Nazaretha ezulwini sayiphatha inkonzo wanikelisa ubaba kuhlabelela thina senza ngendlela yethu obuyoni noma okuningi engisakudlulisa engakhuluma nobaba kodwa khona ngifisa ukuthi abantu bakuzwe ngathi mengifika kuShembe nebandla sengiguqile ke mase ngizokhuluma naye ngathi Shembe oyingcwele uNkulunkulu wokhokho bethu wena baba ukhona ubombela isitimela samaport wathembisa ukuthi ngenkosi esihlanu uzoba khona siyobona ngezithethize nezithize nangempela sekwenzekile basukumile abantu phambi kwethu uma ushe hayi fake lento ukuthi umuntu akhokhele imali ukuthi uzosukuma kusukuma umuntu ngempela umuntu abone umuntu kade engabona ukuthi sengiyabona abantu abaningi kangaka kuthiwa hawu usuyabona ngibona abantu abaningi kodwa uShembe kodwa akazange ayide umuntu afike amthandazele noma enze ukuthini ilapho ke mina uholwa leli bandla lophumula amaKristu egcwale khona uma ngifika kuyena ebuhleni baba Nazaretha nebandla ngimtshela lalela ngimtshela ngithi baba leli bandla leli engihamba nalo abantu benza iphutha bebefika kuShembe bayikhombe bona afanele musuphambi kaNkulunkulu ukhombe wena ngathi baba leli ayibona ukuyincengela baba leli bandla engihamba nalo akulone nami elakho ngoba wena Shembe ungekho alikho leli bandla ngitshela uShembe unyazi lezulu hayi ngephupho live qo right ngase ngiphinda ngimtshela futhi ngathi baba leli bandla leli mina bengazi mina ukuthi kanti leli bandla elakho ngoba iZayoni nayo ke indaba ebuhlungu sengizoyisho iZayoni zivela kuShembe iZayoni eyikaShembe mekwenze njani kanjani iZayoni zazingeke zibe khona ukube uBombela zanga zafike emhlabeni ngoba iZayoni ziphuma embanjweni kabani zikaBombela umqalo wendlela ukhokho ubani wasungula iZayoni mfundisi wakwenze njani ubaba uMbonambi uIsrael Mbonambi owaba yihlubuka ngoba uma sizwe indaba ubaba akashongo ukuthi akasungule ibandla kodwa wazibona engazi ukuthi usenjani usenguShembe na usenamandla lento ke ehluphayo yonke indawo abantu benze njani bacinezelwe isibusiso ngoba isibusiso siyingozi uma usitholile kuShembe isona phinde futhi sikhiphe kwani kuShembe umprofeti uIsrael Mbonambi angimengenzi iphutha baba uyena wafika nenkolo yani yobuyoni manje ke mina mengithatha iZayoni ngizise ebuhleni baba Nazaretha ave ngibaphimisele emuva la savela khona yaba kanjalo lento ekugcineni esengisho ukuthi uShembe
ngingakhuluma kuze kuse bathandekayo balaleli ngikhuluma kuze kuse ngimangaliso singashembe kuningi futhi enginako ngoshembe uningi batakwethu enginako ngoshembe kodwa ngihleli khona ezembula kumina ushembe ukuthi ushembe uba ngiyaphinda ngongesabi ushembe umoya wengcwele ushembe ungithixo shuthi ke uma ke sengicelileke kubaba konke ke nje esasidinga nasesifisa uNkulunkulu asize kona nami oqondene nami nje personally nokwebandla ubaba kwasinika ke isibusiso kodwa bengifuna ukuqala la entweni eyenzeke ebuhleni eyathusa bonke abantu nami yangithusa okusho ukuthi ke seqediwe ukunikela ebuhleni siqedile sonke nje siyibandla kwasecela ukuthi kwenzeke ifoto labazalwane ningizwele kasecela ukuthi kwenzeke ifoto labazalwane noma abaholi engangihamba nabo ngoba bakhona abagcotshe engangihamba nabo senze ifoto nobaba noma sithathe isithombe ngake ngibeka kanje sithathe isithombe ngaye ngoguqa kubaba ngoba uNkulunkulu ngahamba ngoguqa kubaba ngayibeka le ndaba ngacha baba besifisa sinesifiso noma nginesifiso ukuthi sithathe isithombe nawe baba nabaholi bami noma nebani la phendula elasezulwini izwi lathi kuphendula unyazi wezulu bathi bathi uphuza imbula aphinda ikhafula angithi njalo wathi ubaba wena ekhomba mina ncede wathi wena ozala la eduze kwami ozohlala la awu kwangimangaza kakhulu ngathiwa ngendlela esimanga ngoba ngangibuka ubaba indlela asatshwa ngayo nangendlela ukukhulu ngayo ukubhekana nawo ubaba babona beqhaqhazela baba abadala impungi intshebe zivibrate ziyaphambili ziyemuva uma kuthiwa mina wena kuthiwa wozala kwabanzima kakhulu ngaqala zakaningi futhi ngathi mina ngiye khona ibe kanjani kodwa sengibizile wasezulwini ngoba uma seliphumile izwe ezulwini seliphumile laphuma izwe ezulwini kwathiwa ngize ngawela imbenge uyizindaba ngawela embengeni mengifika lapha bangibeka uqamama obaba ababeningilisa abafundisi abashumeli kanjalo bangibeka uqamama nobaba kwangiphatha kabi lokushembe wathi uma nimbeka kude kangaka nami sizohlutha kanjani khona uze kini uze kumina akazile nina nasele ngibona futhi ukuthi kuyakwami lapha kuthusa abantu bonke la igceke kuthusa bonke abantu ukuthi hayi kwenzakalani wangisondeza ubaba ushembe unyazi lwezulu upombe lesitimela sangibona uNkulunkulu okhokho bethu wangisondeza wangibeka la ngephutha elenzeka ngayithola sengincike kakhulu ngongazi nokujabula nje bona nojabula ngancika sase siyathashana isandla engathasha ngaso yiso lesi ngoba inkosi yamakhosi ehleli ngapha uJehova ophikwa yibabantu ubonwa yithina imfabanga abantu abangelutho ngase sincikana naye kanje wakhala lo baba lo wathi hayi suka lapho uyawulapho suka awu thuka egameni kaJehova ubaba umnikazi wezulu umnikazi wekhiye umnikazi wazo zonke izinto umphilisi umuntu kaNkulunkulu onothando lesimangaliso owenza umusa avusa umuntu mesefile kodwa yena sanazasho ukuthi wathula singasho kanjani uthakeni uNkulunkulu shema akasho ukuthi hlehla mfana noma hlehla sancikana sathashana naye kunaloko azangaza sisuse nanesandla ukuthi asu kodwa kwababaza abantu bathi uyaphi la kodwa akuzukuza ukuthi uze kini nakasondele kini wathi akuze kumina akeze kimi akazohlala nami la salenza lelo foto lelikhona umhlaba wonke likhona lelo foto umhlaba wonke namanje kusabatshaza nabakithi basabatshaza khona wakithi nje owaze wathi hayi lezi zinto zamakhompyutha engakholwa ukuthi mina ngingahamba ngoguqa noshembe senze isithombe noma senze ifoto ngase ngithi mina uNkulunkulu ingakho ke singamboni
uNkulunkulu uzile kuthina, uNkulunkulu phakathi kwethu. Kodwa thina sinenkinga ufuna uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ebenjani? Ebekhona phakathi kwethu, simfuna uNkulunkulu. Kodwa wangisondeza uShembe, sakwenza lokho. Thembi ngibuya khona, sabuya nenkazimulo, saphuma nenkazimulo, saphuma nobungcwele ngisho abazalwane bangihamba nabo, namanje abavala umlomo, bathi abakaze bazizwe bekulesa simo lesana. Emva kwalokho laqhubeka ibandla, wanda umsebenzi waphithizela basizwa abantu lakhulu ibandla. Kodwa still indaba isaqhubeka mina futhi noShembe uNyazi lwezulu. UNyazi selibuya manje ke seqedile uhambo lami konke sekuphelile. Liyabuya futhi uNyazi liyakhuluma futhi nami uma ngilele. Nakhuluma kakhulu nami uNyazi laze lasebenzisa ukukhumula isicathulo langishaya. Yila ngathuka khona ngaxwaya ukuthi ubaba ngihlezi ngimbona njalo akakazalwe nami. Ngabona ukuthi ikhona indaba ayixoxayo ubaba nami engakwazi ukuthi ngi-understand. Ngakhuphuka ngasengiya eTafelkop, ngahamba nalo futhi ibandla ngithwele umbondo. Ngiye eTafelkop lapha phesheya eMangangeni ofuthi. Ngahamba nalo ibandla nakhona futhi safike samukela ila ngabona khona kusukuma umuntu oyishosha okade ngahamba. Wasukuma iwheelchair ilandela ngemuva yena ehamba phambili. Sakwadwala futhi ukuthi uMthixo uNyazi lwezulu. Uthi umfundisi kwadwala ukuthi uNyazi lwezulu lunguThixo. Balaleli nababukeli bonke bomsakazo uhlelo ubuhle boNyazi TV. Lapha akanoke nifunde incwadi, nifunde njengoba injalo. Singayikhi eceleni, singatshintshi iBhayibheli ngoba ethi lapha eBhayibhelini singanciphisi singandisi kodwa sifunde nje bakunjalo. Ake sifunde le ncwadi kaDeuteronomy 4 evesini lika 7 ifundeka kanje: ngokuba isiphi isizwe esikhulu kangaka esinoNkulunkulu eduze kwaso njengoNkulunkulu uThixo wethu esimbizayo ezintweni zonke esizicelayo kuye. Verse 8: isiphi isizwe esikhulu kangaka esinezimiso nokwahlulela ezilungileyo njengawo wonke umthetho engubeka phambi kwenu kuze kube namhlanje. Okusuthi-ke ngempela umfundisi waye phambi kaNkulunkulu ngoba lesi sizwe makuthiwa sikhulu samaZulu sibizwa ngegama elihle lasezulwini singamazulu. Thina njengoba inkosi esiphethe lapho uhlanga lomhlabathi lungola kwaZulu lusezweni lakwaZulu. uNkulunkulu wasikhetha ezulwini ukuthi azohlala nathi. Lezi izizwe sezilapha, sinke isizwe singekho la. Singabala amaChina, singabala amaNdiya, singabala abaseNgilandi, singabala Nigeria, singabala zonke izizwe zikhona zilapha eSouth Africa. Isona isizwe esithandekayo ngoba sinoju lwezinyosi, sisezweni elinoNkulunkulu. Namhlanje sisibone eKhenani kade ekhuluma umfundisi into esasingayazi okulotshiwe konke lapha eBhayibhelini. Siyabonga umfundisi wenkosi, siyacela ukupha futhi ithuba uqhubeke usazise ngendaba zoNyazi. uNyazi kunezinye izinto eNhlanhluthi engeke ngilenze iphutha ngixoxe like nje public nje njoba sise studio ngoba ezinye izinto kufanele kube ezinye ngidlulekena umnikazi. Ngizwe ukuthi ngiyavumelekana udluliswe ngoba kuningi ngibona ngoShembe futhi akukholakali kodwa sekwenzekile futhi kuzokwenzeka. Ngeke ngichaze ukuthi uShembe uvela kanjani, wenzani uthini, kodwa mina ngungcece nje, ngumfana kaNgcece uThabane wakaNgcece ozalo uMamntamo. Angigabazi njengoba ngisho ukuthi anginavalo, angigabazi ukuthi uShembe ubani. Angifuni futhi ushunyayezwa, angifuni futhi ukuthi kube khona umuntu ozoqhamuka ngenye indlela kumina ngoba lento sengiyibonile futhi anginako ukuthi ngiyiphike. Isimanga ke sesenzeka eKhenani ohambweni 2018 ngithola nge4 emhlanje kumzalwane kuyahanjwa la yahlatshelelwa ingoma yasezulwini. Ngibona ifoto eNhlanhluthi kaJehova lisemhlanje kumuntu.
hayi sibonakaliso ngo mase ngimqhweba awuhlakusuthi naku kaze uthi kunefoto emhlanje kuwena athi hayi nale lami sengiliphethe vele ngesandla ngikhiphile ke nemhlanje ngoba likuyena yena akakwazi ukukhipha mina ngikubonayo bese bethoba bayi ushembe ukunika ifoto la hey angi-understand indaba kaShembe ngingakayiqondi 2018 ngingakamboni Thumba ngisahamba nje ngathi ngeke ngikwazi ukugqoka ifoto likaShembe ngeke ngikwazi ukufaka ifoto likaShembe yazi ngobani ngoba angilona yini iNazaretha ngeke ngikwazi ukufaka ifoto likaShembe kanenze njani pho ifoto ngalibamba ifoto ngesandla ngahamba abantu benganakile ngagedela phela mloni iNazaretha ngisayoni manje udobaba uthi lo baba ohambeni leli foto uShembe ukupha lona ngoba uyaliphika umnikazi wani emhlanje kuyena into eyenzeka ngagedela ke angihlangana foto akunandawo ufune foto futhi ifoto angilazi yini ifoto ukuthi libale ngani into engayinyathela ngenyawo ngilikhahlele awunankinga ke naloko uma sengiseTafelkop 20 manje bani 2020 lento yenza ngo2018 bese ngiseTafelkop nani leli foto babe khona ke nofakazi ke lapho sengihamba nebandla ngalixosha ke mase ngixosha phansi ngalixosha leli foto angikhulumanga nomuntu angizange ngithi into eningi sengimbonile uShemba ngithi senginalo leluthando nalomoya lo ngavele ngathatha ngalifaka kwijoyini angifakile ebandla futhi emjiveni engangufakile ngalifaka ifoto uma sifika emhlebe abaNazaretha ibandla engangihamba nalo bonke bahamba bayothenga amafoto bengathunywanga umuntu ingashoyo ngababuza ukuthi hawu nakuya senifaka amafoto ngalo ukukhuluma nami seninika amafoto nonke ngathi mina liphe lami ipho ifoto ngingithekana nani bathi wena mkhulu sizokunika ikhalenda lonyaka la ngempela likhona ikhalenda lekhaya lonyaka la 2020 mhlawumbe amanye abaNazaretha wanalo ikhalenda lika 2020 lonyaka mina kodwa ngabuya nalo ebuhleni naseTafelkop ke kwaba kanjalo ngabuya nefoto ngicosha phansi kwabuya ukuthi uma uxosha ngefoto phansi awukwazi ukuthi uzothela kabani ifoto okusho ukuthi eqondene nako kusuze wathatha sekwela ngangikale empeni yami ukuthi ngibeke ifoto likaShembe emzimbeni wami 2020 right uma sengifika la ekhaya sengifika la ekhaya sifaka ikhaya sesibuya ke ebuhleni eTafelkop sengifaka itikha zonyazi isingitholile lengilozi yonyazi sengithambile ngiyangibona unyazi Thuba sengifaka itikha ngoba ngisho isonto esikhonzela kulona engalakhela uNkulunkulu libe itikha zonyazi ecabheni emawindini itikha zonyazi mebefika nje abangazi bake bathi umuzi weNazaretha kuhleke lokho ekuseni mengivuka ngiyavuka nalo elinye ifoto futhi elinye ke manje ifoto liphambi komnyango encanyane lingaka hayi ngababiza bonke nelazi ifoto hayi bonke abantu baliphika ifoto ngaxosha lelo foto ngiyalisebenzisa futhi ngiyalifaka lelo foto la selivela ke ifoto ebusuku sengilele la vele ifoto la selikhuluma ifoto elisewindini isticker ubuso bonyazi la khuluma ifoto la guquka kwaba ngazuthi unyazi liyanyakaza njengomuntu ongathi uhamba nami mengishona ngala lengibuke ifoto mengishona ngala lengibuke ifoto wayesekhuluma ubaba noma ngekusho ukuthi wathini kodwa wakhuluma ubaba awu kwangiphatha kabi futhi lokho kwangithusa ngivuka ngabathinta ke abavangeli abasondele eduze ngathi mina hayi nansi indaba kusho ukuthini ukukhuluma kwamafoto la mafoto kanti ayakhuluma kanti ukhuluma unyazi sengisho ukuthi le ndaba kaNkulunkulu noma le ndaba yonyazi uma usuyizwile wayibona akukhulu ukuthi ungayiphakela abanye abantu kunzima ikakhulukazi thina esithi amaKristu kunzima ukuthi uyiphakele abanye abantu indaba kaShembe ngoba indaba kaShembe ibukhuni indaba kaShembe ibukhuni nje ngento eyodwa encane ukuvuma kuphela ukuthi ungithixo yileyo nto ke inkinga ngoba abambona abantu enjani ewumthixo bathi umuntu nje
Manje umuntu nje uzalo sibanibani siyamaza abanye bethu besikhula nayo into ekanjalo kodwa ngiyambuka uKristu kume efike emhlabeni ukuthi wafika oba isiqu somuntu waba umuntu ebantwini laphuma igazi wafa insuku entathu wavuka uMoses umezongenwa uNkulunkulu wayemuntu uMoses ebona isihlahla sivutha kwethu uMoses uzoyikhumula icathulo ngoba lo mhlaba manje nomhlabathi omkuwo manje ungcwele nguThixo mina kanje ngizokwenza uNkulunkulu kulesi sizwe uzoba uNkulunkulu wena kulabo abantu engithi yongiphelele bona ezweni laseGibhithe Exodus 7 manje uMose ubile uNkulunkulu emhlabeni uJesu aphinda wafika wawubani wawuNkulunkulu emhlabeni ubombe isitima samaphondo sifikile siyazizwa indaba noma siyingane sizalizwe kodwa siyazizwa indaba uNkulunkulu lomuntu ngendlela echazwa ngayo futhi esimbonile nokumbona ngithi ukuthi ubombela ubuyile kuyaphila ukhona sibuye simele ubuyela kuNkulunkulu hayi ukuthi leti qondene nami kuphela kodwa iqondene nawo wonke umuntu ikakhulukazi thina endlemnyama ngoba sinikezwe yena ubombela ukuthi ahole lesi sizwe simnyama samangubo ngoba engekho umprofeti okhona lapha eSouth Africa sake sezudumo olifana nokukaShembe ngoba sizokuthi uShembe wawulanda emzini wasephakameni ubombela njengoba ukhuluma ngobombela nje ulwandle seliphumile lapha eThekwini lubuya namakhabethe walanda amabhunu uShembe emzini wasephakameni uthi bantu bami mina ngihambi ngemoto esikuyahamba omunye umuntu hambani nizongifica khona eThekwini kuthiwa amabhunu athi baba siyafa sicela ugibele lapha ezimotweni zethu ngaleso sikhathi ababehamba ngazo lezo moto zabo amabhunu sazi noma kusekhona izimoto ngoba kwabe behamba ngayo ngoba bamkhulu ngalesikhathi wayehamba ngehashi kuthiwa ake wayesithi bamkhulu hambani bantu bamnizongifica eThekwini kodwa isimanga esisixoxela abantu abadala kuthiwa wathi uShembe amabhunu uma esuka emzini wasephakameni eThekwini edolobheni bamfica ubhombele sephambili kuthiwa wakhuluma lamazwi wathi ekhuluma lolwandle hayi nomuntu ekhuluma namanzi into engeke ukwazi ukukhuluma nayo wena wakhuluma wathi thina lo baba mhla sidala izulu nomhlaba sikubekanga la kuthiwa wayeseliphusha ulwandle ubhombela wawuzolibeka lapha kuthiwa belunga bathi this is the first point sibona umuntu onsundu enza isimangaliso singaka kwaseqanjwa le ndawo esezantsi lapha kuthiwa isepoint ngoba wakhomba ulwandle lamlalela umuntu onjani ke lo uNkulunkulu engani mangabe kukhulunywa ngoMose kuthiwa uMose ewengele uNkulunkulu njengoba sithi uMose aqala umshembe ukuthi sithi uNkulunkulu uMose wakwabizwa uNkulunkulu kanjani na Exodus 7 verse 1 uNkulunkulu uthi kuMose ekhuluma ngezwi uMose hayi ukuthi wayephambi kwakhe ngezwi ngakambonanga wabona isihlahla sivutha mayesondela uNkulunkulu uthi wena Mose ngizokwenza ube njengoNkulunkulu kulesi sizwe yes sikafana waba uNkulunkulu yeah waba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayebani wayeMose uMose wena eNkulunkulu uthi wena uzohamba kulanda abantwana bakwaIsrayeli ezweni laseGibhithe thi uMose behambelana abantwana bakwaIsrayeli wavule kulwandle ngapha nangapha bawela ngoba enoNkulunkulu yena qobo lwakhe eNkulunkulu ithi incwadi yembhalo 12 evesini lokuqala lithi akekho umprofeti wayemkhulu njengoMose emhlabeni ngoba wakwazi kwezisifungo noNkulunkulu uNkulunkulu asebenze ngaye ukuthi alwa nabantwana bakwaIsrayeli eGibhithe wakhumbula nje ngenduku yakhe ethusi lwavuleka ngapha bawe ngoba benoNkulunkulu leyo nto engeke yenziwe umuntu yenziwe uMose ngoba enoNkulunkulu akubona ukuqala ukuthi singathi uShembe uNkulunkulu kwake kwenzeka nakwaIsrayeli indaba kaShembe ijule kakhulu nhlasuthi kaJehova ijule ngendlela eyisimanga ngithi mina noma ngithi ayizobona ivele abantu bonke ngoba noJesu Kristu akabonwanga yibo bonke bamphika baze bambulala ke
noma sevukile uThomas ke sengithi uThomas ke ngoba ubehamba naye ezenza lezinto phambi kwakhe evusa abantu abafile esukumisa izishosha enza zonke izinto uJesu bekwazi ukondla abantu abamamiliyoni ngezipho ezintathu ayikhulekele zanti zikhwa kudla bonke abantu uJesu yonke into ibitholakala kodwa uThomas uyangixaka uma esebuye ethi inkosi bengeke ngivumele ngifake iminwe emanxebeni ukuze ngibone ukuthi wena ngempela uNkulunkulu namanje khona abantu abalapha noShembe kodwa bayamngabaza kunabantu abahamba nonyazi bezulu bayamngabaza abakholelwa kuye bayamemeza ngoba kuyamenyezwa kodwa lokumemeza kuphuma ekujuleni kwani kwenhliziyo zabo ukuthi ubani uNkulunkulu uqinisile umfundisi abesifunde ngoJesu Kristu John 7:11 khona kubaJuda bamfumana emhlanganweni bathi kuye uphi yena na ngoba babefuna ukumbona mfundisi right verse 11 kwaba khona kubaJuda bamfumana enkosini bathi uphi yena na kwaba khona ukukhononda okukhulu ngaye phakathi kwezicubu abanye bathi muhle abanye bathi qhala ngokuba lo muntu uzodukisa abantu emhlabeni namhlanje basho njalo umfundisi bathi uShembe uzodukisa abantu emhlabeni ngale kathi uShembe ezolanda abantu emhlabeni basakephi ebasezibile baseqinisweni lokuphila into eyinkinga isabatha nani nesidwaba nebhisha naphezulu kwaloko futhi uShembe usibuyisela imvunulo kaNkulunkulu ibuyisela kuthina ngoba phela ibhishu nesidwaba nenhloko noma nenkehli nani lezi zinto ezigqokwa kaShembe ingubo vele fuze ngabe siyayigqoka ngokomthetho uNkulunkulu kanjani asinika zona uShembe ubuyisela yonke into kaNkulunkulu kuthina kodwa asikwazi ukuthi samukele ngoba sinale inkinga yokuthi siyamazi ukuthi uyini umuntu Imisebenzi 2:22 madoda kwaIsrayeli swaneni nanka amazwi uJesu waseNazaretha umuntu oqiniswe uThixo phakathi kwabantu ngemisebenzi emikhulu nezibonakaliso nemangaliso ayizenza phakathi kwethu uShembe lobe umuntu uJesu wayemuntu even uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba wayeumuntu wayengesiyela umoya isho njalo incwadi kaGenesis 1:26 wathi uNkulunkulu asenza abantu babe yini umfanekiso wethu baswethu okusho ukuthi uNkulunkulu ufana nobani nathi ngoba uNkulunkulu aloni kanti noma ibhongolo umuntu pho uNkulunkulu enhlanhla kaJehova uzozehlela yena yini eUNkulunkulu azohamba nathi emhlabeni akukaze kwenzeka nasemandulo ngisho iBhayibheli iGenesis kuyakephi kuyesambulweni uNkulunkulu akakaze afike abe yini into kuphakathi kwabantu ufika abe yini umuntu manje inkinga ayikho yini inkinga kuphela inhliziyo zethu zinjani zikhuni ngendlela esimangaliso namagqubu nenzondo nongambulelwa ngoba into eyinkinga uma ungakambulelwa ngoShembe kukhulu ukuthi ungama-understand indaba kaShembe ukuthi uShembe uyini ubani kufanele uqale umbulele kuqala ngoShembe uShembe afike kuwe ungavumi ukufika wena ngoShembe ngoba uma ngithi ikhamisa manje ngifake wena kumina ngithe khamisa bese ngiyafaka uShembe akafika athinte inhliziyo yakho nomqondo wakho uzoba iNazaretha ukholwa ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba kukhona abahamba noShembe bayamngabaza ukhona abahamba nonyazi kodwa njani baningabazi unyazi ukuthi ubani lungithini ake sithathe lapha umfundisi wenkosi sisiya ngasekugcineni singaphethi singayikhuluma ngale ndaba kunabafundisi abaningi lapha ezweni lakithi ngelinye ilanga ubaba uSibiya ubesebenza okhosini umsakazo okhozi FM uLinda Sibiya kade sebenza noZondo lapho okhosini ngikhule bememeza bethi ngegama likaJesu ngoba njengoba usho ukuthi abantu abaningi abavumi ukuthi uShembe uNkulunkulu kodwa ngelinye ilanga ubaba uLinda Sibiya esasebenza okhosini wawa nemoto mayewa nemoto uLinda Sibiya wayeselimala leli thambo langa emuva kuthiwa spinal cord uma elimele leli thambo lana kuthiwa ke umfundisi akaze laphe ngoba kwakufanele ahambe phela aze laphena ngoba naye bekhuluma ngegama likaJesu noma biza uJesu aphile wahlala isikhathi eside uthi wagijima zonke izibhedlela wagcina eseya onyazini lwezulu emzini
akunawo sengolibala lomzini lo muzi wayekuona onyazini bezulu mayefika onyazini bezulu uthi baba ngalimala lapha iminyaka sengihleli nalokhu kufa angisinde angiphili ukufa kubike makulimele leli thambo ngoba sokufa nje umuzi wakho egcekeni lutho unyazi lezulu uthi wafika waguqa kulinda sipiya laselithunyazi inkosi busise buyisa amafutha wahamba wathenga amafutha laselibusisa unyazi lezulu kusho ulinda uthi laselibusisa unyazi lezulu uthi ulinda sipiya ngase ngiyawathatha lamafutha ngane ngawagcoba nje ngajulukisa kwexhoxho uthi waphila ngaleso sikhathi uthi kulinda sipiya sukela namhlanje sambe sotshela abantu emhlabeni wonke eyimeleni sotshela abantu yonke umhlaba emathempelini kuphi konke lasamba khona ukuthi unyazi lwezulu uNkulunkulu sesisho ukuthi ke bonke abantu abangekho nohlelo lwenkolo yasephakameni ebuhleni bamaNazaretha uma besiphikisa kulolu hlelo akebethinta abanye esifakaza ngabo obabulinda sibiye ubaba uPastor Zondo naye beshumayela nolinda sibiye kade kuqile phambi konyazi lwezulu lulapha ya njengoba unyazi lwezulu kade kusuka abantu baphesheya kolwandle bezomthwesa iziku zokuthi uprofessor bonke abafundisi emhlabeni okwabo uPastor Zondo waba nenhlahla okuguqa phambi kukaShembe uZondo lo osokhosini noma kuzo zonke izinto ngakho bonke abantu bangabakashembe ushemba kayele wamaNazaretha kuphela into ebuhlungu thina siyanyonyoba thina befundisi njengo Nicodemus enyonyoba ebusuku yakuJesu njengoba uyibuza ukuthi ngazalwa kanjani kabusha ungene kanjani esithweni sikaMama wakho wazalwa kabusha na uthi uJesu inhliziyo zenu zilikhulu nokuzelwe ngenyama kuyinyama okuzelwa ngomoya kuyimoya ngoba babazi ukuthi abantu uNkulunkulu ufika ngenyama uJesu wazala ngomoya kwafika uKristu wangena kuJesu kwasekuphelelisa ukuthi uNkulunkulu manje abantu abakuvumi ke lokho ngoba usemhlabeni abakulandele nje abantu uJohane wabancane lokho ngisho ukuthi uKristu wafika umoya engcwele wambatha uJesu wayeseba uNkulunkulu ngokuphelele manje abantu abakuthandi lokho ngoba sisikhuluma iqiniso bayathanda ukuthi indaba kaNkulunkulu bayihlukanise njengembuzi yomsebenzi kanti uShembe noJesu umuntu munye uShembe uKristu Jesu uyise lithi iBhayibheli encwadini yabaseFesi 4 verse 5 inkosi uNkulunkulu munye inkosi yinye ubaba munye wabhaliswa munye uNkulunkulu asingamehlukanisi lelo ukuthi ngithi mina ngisayoni mina ngubani ngintoni ngokwethu thina abantu basemhlabeni kodwa ezulwini uNkulunkulu esiya kuye munye uShembe ophilayo namhlanje ifihliwe kakhulu ke indaba kaShembe ayifihliwe abantu kodwa ifihliwe kubantu emqondweni hayi ukuthi khona umuntu ovimba indaba kaShembe ayekho umuntu ovimba indaba kaShembe kodwa abantu noma sebezwile ngoShembe kuba lento ebasithayo kunalento ebasitha kunenkungu ekhona ngisho ukuthi ngcono noma mina ngithi sekukhona mhlawumbe sengikuzuzile noma ini kodwa mina ngilandele ikakhulukazi ngebonakaliso kanti lezi bonakaliso zingidonsela entweni enjani ekhona ngempela ukube kuze kube imanje basikhuluma nje nawe ngiyaliphilela unyazi ngendlela eyisimanga ongangokuba nebandla nalo kuyangithusa ukuthi kukhona nakubona kubazalwane asebeyibona lento belobengitshela bethi bambona uShembe ukuthi umthixo bambona umbuzo ke uthi kubantu ngoba usumbonile uShembe konke kwenzekile awumlandeli ngani noma awupaphatiswa ngani yebona la awupaphatiswa usuyibona into emfihle engakile kula fanele usalusuka yini iNazaretha kusho umuntu wasemhlabeni ngoba engibona ngumuntu obekezelile noma ngumuntu onibonakaliso ngoShembe ngize ngasondela nakubaba senze into eningi ngoba ababoni bona ukuthi vele mina ngiyinazaretha hawu mfundisi uma phela uvuma uShembe uthe baba besikhuluma la eBhayibhelini wathi uma wenza isifungo noNkulunkulu uthatha ubungcwele bukaNkulunkulu ugcina isihluthu sakho wenza konke nje kwathi uchaza uyongena esifini samanzi usuyinazaretha vele hawu mfundisi ngaba abantu abalandela uJesu bangamaKristu noma bangamaNazaretha hayi ngeke phela baba amaKristu uyena wayeuKristu ngoba wayeumoya ongcwele yena
phela ingubo emhlophe yabona uNazaretha hayi ukuthi ufika nobombela busha uNazaretha kudala uNazaretha udala ubombela njani kuqhubeka nani na uNazaretha uqhubeka nenkonzo uNazaretha kudala kakhulu asifunde Mateyu 2 verse 23 mayithi ukufundisa uNazaretha kudala manje kaMateyu 2 verse 23 uJesu wafika wakha emzini okuthiwa eNazaretha ukuba kugcwaliseke okwashunyelwa abaprofethi ukuthi kuyakubizwa ngokuthi uMnazaretha uyobizwa ngokuthi uMnazaretha manje pho sihlulwa yini inkinga emabandleni sinovalo siyesaba ukuthi bekuvula iBhayibheli sivule ngokweqiniso sikhulumeni iqiniso ngoba sonke sifuna ukuhlala kephi ehlalweni sibe yini oNkulunkulu kanti uNkulunkulu wehlisa kanjani wamunye uJehova isizwe nesizwe usinikeza uThixo waso thina ama-Afrika manguni sonke thina bantwana bakasenza ngakhona sonke sinikeza uShembe angeke size sibabone okhokho bethu omkhulu bethu noNkulunkulu noJesu Kristu lo esithi sombona uyosithukwa kanjani ngoba angeke size simbone singakwazanga ukudlula kubani uShembe singamvumanga uShembe uzothi uThixo ngimnikezile nje ofana nanokhuluma njengani ogqoka njengani angizange ngikwazi umuzwa kanjani ngizongizwa kanjani pho mina ngingamzwanga uShembe mfundisi umuthi intaleyo ndaba uthi uNkulunkulu isizwe nesizwe sinikezwe uNkulunkulu sinikezwe uprofeti wakhe uthi ke uJesu encwadini kaDeuteronomy 17 verse 14 uNkulunkulu akazi ukuthi uJesu usho uNkulunkulu uthi ngiyakunivezela umprofeti kubafowenu abe njengawe uJesu Kristu akaveli kubafowabo wavela kubafowabo uShembe akaveli kubafowabo uvele kuthina uJesu akazalwanga yini wakathanga waza lo Joseph uShembe akazalwa waza ikubili pho inkinga kuthina inhliziyo zilikhuni uthi ngiyanivezela umprofeti kubafowabo abe njengani ngiyobeka amazwi ami emlonyeni wakhe akanjengathi mina manje uShembe akafani nathi manje ke sedlule uthini uJesu ke sesibuya ngapha eTestamentini Elisha Mateyu 15:22 kwathi esefikile unkosikazi waseKhenani ngibeka kanjalo ngokuhlonipha lapha eBhayibhelini umfazi waseKhenani wayesethi kuye 22 wathi sefikile umfazi waseKhenana evela kuye wakhala wathi ngihawukele inkosi indodana kaDavide indodakazi yami ikhwele kakhulu idimoni kepha akamphendulanga ngazwi base besondela kuye abafundi bakhe bathi mmukise inkosi uyakhala emva kwethu 24 kodwa uJesu waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye ngithunyelwe kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli wayengeke kushembeke befika eza kulomhlaba lesikuwe la eAfrika noma la eSouth Africa bese uShemba ayoba umprofeti waseChina kodwa bethukela efaka ibhishi ngeke ikwazi uShemba aye eChina ingakho wena uJesu Kristu ethi angithunyelwanga kodwa kulesi sizwe kodwa ngithunyelwe lapha ilapho nje inkinga ngedala lokho abawalalela abantu amazwi kaJesu John 4 evesini lika 44 ngokuba yena uJesu wafakaza ngokuthi umprofeti kanawuvunywa ezweni lakubo akavunywa umprofeti yeli ilizwe lakubo akavunywa kubo endlini yakwabo isho njalo incwadi kaMarko 6 akavunywa endlini yakwabo nehlobo zakhe uShembe akanamngani noma ngathiwa umfobo kaShembe lo akasayeni umfobo kaShembe ngoba uShembe usewubani umethu ugcwele wasezweni sewuthixo uNkulunkulu uShembe akanamngani akanasihlobo akanamma akanalutho kuuthixo uNkulunkulu wethu so manje bezophinda abe nabafowabo ngeke uze ingakho ke noJesu Kristu bantu befika bezombiza wathi hayi la engihleli nabo ibona abafowethu baba bemithi mina angiyibona bangibambi nabo abafowethu esho ibandla elihola so uShembe wethu sonke ema-Afrika mfundisi sengithanda usuya ngasigcineni ngiyathanda uthinta indaba uShembe akwenzele yona njengoba kuyi lockdown nje uke wathinta amaNazaretha ukuthi afike egcileni la kwaNcece akukwenzele uShembe mfundisi angithi lapha uma egula umama wasekhaya noma umama abantwana uma egula
ngase ngibona ukuthi sengikwenze konke uyagula uloke ingene esibhedlela uyaphuma ingene esibhedlela uyaphuma ngase ngithi cha ake ngiqoqe amaNazaretha oba nayo lokudala ithambi sabhidle ngabazalwane bakude kakhulu ngeke ngikwazi ukubathola ngeke ngitholile amaNazaretha eduze ngaya kumvangeli naxhumana namashumayeli baqoqana ibeze impela emzini wakaNcece bafike bamkhulekisa benza lenkonzo bathi uvuka nathi into kanjalo bakhuleka bamkhulekisa nje kwenziwanga into eziningi bahlabelela nje bathandaza base bemkhulekisa base bephuma ngalelo langa ngalelo suku kwenzeka into esimanga wayegijima igceke lonke umuntu kade ehlele esembhedeni engakwazi kusho ukwenza wagijima igceke lonke kuze kube namhlanje uyahlenyuka uyaphila usabulukile nje usabulukile into ngathi mina kanti lo uNkulunkulu unjani alifikanga unyazi lona siqu sawo kodwa kwamenyezwa unyazi kwasephila lo mama wala ekhaya njengoba laba abantu abaningi kade ngibasiza ngingitshela unyazi lezulu shembe qobo ngithe baba ngikhulekela amanzi ngenza umsebenzi wamandla ngenza umsebenzi wamandla umsebenzi wakho yabo ngoba phela sengikele uNkulunkulu ngamtshela yonke into engiyenzayo ebandleni into angitshela yona wathi uqhubeke nomsebenzi inkosi ibusise uqhubeke nomsebenzi ushembe akakazi athi angize kuyena akakazi athi ngimfundisi woza kumina ke wena ngoba akakazi azangibiza ushembe imina engimbonayo kuba ukuthi ufanele ukubonga ufanele ukulandela ufanele ukuvula ufanele ukuqela ngoba yena uphethe ushembe into engaphethe umuntu emhlabeni into ephethe ushembe usho ngezwe ushembe qeda bese ngani bese kuvulela kwalinda ukhomba ngomune bese qeda kuyenzeka igama lithi ke nalike awubi ngani pho iNazaretha ngiyasho nje ngiyaphinda ngiloni iNazaretha mina ngiloni iNazaretha futhi ngiphelele ngalokho ngoba into uma uyichaza kaShembe kuye kube negama elikulandelayo ukuthi wayichaza kahle impela iyakufanela awungeni ngani pho kusho umuntu wasemhlabeni angaboni ukuthi ngiyini ngiyiNazaretha